abusia kasa gist na sanso kasa hit and na sem kesi afranka ensi so na ababe piemu e wo fidie mu ahase na anuanu mienu bi e de ntokwa abani na makokọ ho nti ma enam so mansam a ehihya adaka mu nsam a yakata so ne yese ye dana di ye yato abonten a sempenifu afom na ensi fom a asem na beje nsemu ye ntumi kra ne yaka na ne ebubo ba ne nduabro nyina abamu bi ye nsemre yenkonkodo asem na mu nsuko na afa ye ba ya to ankomo twehwe no eso yenkonko hwe video no embrasisia me wakwaba me pacho fa bag ne to na feel relax aha ye huna obi a ha aha ti feel relax pa na fe die how bia no me pese wo pour heart out na wo kani nyina said ye sene fata ne yeso yetimi hwe akwan ye befa so ma me wakwaba biam na bibia abokode me pacho what did you no pay me pacho we are sure me pacho okay mane kwai oh me pacho madawlo ma pay dem ba pacho kasa kakra mama oh fa onyame be sa yare anopay dem pacho madawlo ma beduru ha ma asem boko me sister ba ko na ne mako sister ba ko na ne wako ai wase me ba panyini wanya 24 years wase nyame kunu ne ba nam se me de be da mo adawlo ma ama boa me sene say so nti kire mu yie ma ye kakra den na wo pese wo ka se wo sister ne wako e den na ma wo ne wo kontokwa oh me pacho ye wo fi me ma me aya abrewa da ho nti ase ye hwehwe no ti no ho no ase ya na akasa kakra awo ye ntem nti akukọ ye nyina nso ye teben ma o akukọ misunu wo bi akukọ no bi ekoda ne ho na me ekoche no na wase nyame dia obi anzo wona hyenso ti mkochi akukọ me ne be ma ba ko bi ne koche ne na hyenso no wo ho ye media na msi akukọ ne nya wo dia mizumi nti meche wade wo hwane a wo manketo a me koche ko wani abram pesa wo kasa na wo kanum ma amansa etie wo ye etie abadwofo ha obi etie nti kasa ye na mani hu na me pesa me ko hyehyɛ me de enketo ana nso nti wo hwane ye no wantima me da me fi okoda wo no ye da na chi ono nso so wote ye da na chi pen ti me chi no no ka kyemsa akokɔ na le na mbacha awamsa akokɔ no nya wodia ye me ama akokɔ na me be de me be chi no wo se de nti na me be chi no nti na me di akokɔ no kyerɛ no ma ne hu se ye me ankasa me dia ba stela na se nam se ntawantawa we yentem kakra ne nti no wonte no ase no kasa na me so e kasa na ye entokwa kase nti akokɔ de tinima akukọ na ma entawantawa abeto wonu nua banta menkukọ abo nkukọ ye ni na mfie ye na mami busa se kwan be na afa so wo hye wakukọ nso se akukọ we ye media e na we su ye me sister dia na mo dia aye ahyenso dia obia o baby o twa akukọ no mo nan no eye tre wa ha enti no mi twa me die se me twa ne se aka tia ba twa nkukọ ne nan no so die o twa tenten na fin said ya obi ko se ye na dia na nkukọ de da so ti ase ye twitwa nkukọ no nine susha wow so ntutwa omu bi anye no eno na mo de aye ahyenso de said ya be ye obi abi hu ne de nti se no die pa na akofa ntokwa no aba akukọ anti ana sa bibi fufuro oh bibi fufuro bi ade ni bibi na me kasa abrewa no ho no ankasa no abrewa no dada mu no ankasa ho na problem no one me wo wantwu aseme na me ne abrewanete enti ase ono ne de ofiri ho no ba ho to ba ase onim se abrewan wo bibi na ase me fa ana ase wode ma me nti omo heda na me nya fansa me sheda nti wase ye se no wo no nwia ne ntokwa no wo kasa mu no se enkokọ na mo chese nti se nti ama problem na enkukọ no poultry die na feed dia na nwura mu nkukọ nketenkiti ya mahama ka hunsam ya na mo so master ti mo enkukọ no mo ya dodo be se nketenkiti no mahama da mo be na master ti implement ye wo ma fie nkukọ no ye wo ma na eja wo mo to no mu hwane moto dodo na moto nkakra bi na se bia obi wadamfo bi kura obi otimma ba ko bi kura ye na omutimi ohwe ne so yi a otimi doso
ndu de auto dodo be say na wo de start me anto mi sister ba ko na wase baabi a wotim na nkokɔ na ha no nkokɔ ne ha no nti wo ye na wase wa ope bi ba jibi ko ye na wo yi ba ko ma me na me nso me de ba afie se de be ya menya bi na me hwe no so na chese me hwe ma nkokɔ de wasanka munya baabi a wo set e mo up na de wa wo de wunya bai obi a de wo na chese woni veranda wo so be ya adwe oh se fie no de obi a wo baabi a wote fie no ebo ho o fie no be eben ai o na chi no no de wo dua kra nkokɔ no koda da soro me na ye de no wo jaale a nkokɔ no be da jaale ho nti omu do mu kwa no ma be jaale a me nkokɔ no so omu nyini no ye be ma otimi tu koda dua no so kra nti ntokwa no mu no DNS won ntokwa ni wase me ba panyin ni nye mi kunu ne ba abo be ma bi din se ne ba no ko nti me so me eboro me so be ma na wo bo ni din no wu ni be ma kro me ba cha ai mi ni ne ba wa wo ba wo so wadi 20 good years ba cha ai wa da lu wo ni be ma te se wo ni be ma ne te wa ya wo ho ade wo ni ne te as okunu ba cha me ne te wo ni be ma ne te na wo sister tibi be ka kire wo se oba na wa wo no na wadi 20 years no enye wu kunu ne ba na emoma ya branch efufro branch de wuni mu me ba cha wa da lu ma me ni pa mame Amelia aja mame nti wase na mente wase mame nti wase kire me mu de nti a wunua no betimi akasa asem no ade a kire ano de mi ntimi ho je se wono ankasa ene be hu ne nti o kasa ano nti na me so me de aba hai se be ya ibi be ma na obo ni di no ye wo de be anya me hwe be ma na obo ni di wunim wuso wunim no na eden yi na damuntam ye relationship na dawo ne sa be ma na wo sister na bo ni di ntam ande me bibia na me ne ntam sisi America se bibia na wo ne be ma na wo sister na bo ni di no na ye dai na wo sister timi ko boss abra ma ni di se ye wo ena ni na wo sa abofra no na enema sam kra de mini se ye between two people pam choma dawo ma se de be ya wono ankasa betimi abechire no be hu nti na me de bai nti ntokwa na si no dai na si anamon be nso na matu me de wadawo mama boni dua wa bo nua ni dua me ba che wan asante mem ha wa bo nua ni dua acha adai mami se aso wogu mani mase wa bo nua ni dua e wa asante mem ha acha opem so man mu ha big mama ready wadarma asante mem ha so bi bodua de na ye de ye no se say de se abrasa ye modua na de me pese me bisa ne se e de na wunua no hunu ya wotimi ka se wukun enye wukun ba menim wudim say menim ne ntia wo na wo ba ma bia woni ye free ana bia wadwene se sa ba ma no sa na bia wonim dia menim no o kire se otimi kire mu se enye wukun ba na emoma ye nipa smesi ba ai wa boni din na sa nipa na oboni din wunim no me ba cha menina oye wadanfo na se wodi wonye madamfo munyina mu okro mu wa me ba cha ai eju edua no bo ne sai me bo ne se onim se be ma ne ba no de ne o magine nkoma no so wa magina nkode a ene ne nsuo no ni nti na se na die na wo pese yeye me pese na madawo ma mu fle no na mu fle be ma no be ye akra ne die ne man ukunu no be ma na wo boni din da bi se obo sa be ma ne di a ukunu na wo so ye die ndi se no krese ne ba na sanya ne ba onde onka ho ase ti asam no ukunu nate ande mintimi hu so ate asento kwa ne de ye kono obepie so bat no wano wa musame minzu min kan hwe nkire no ana ukunu so misa o hwe misa me hwe Amelia me gidi se before wonu nwe benya ntawantawa no na montam kama kakra nwe bi atwam de before ma me be yare ada ho ama
ɛde nsɛnsɛm ba mo ntam ne nkokɔ nketenkete ho nsɛnsɛm ne adeɛ nyina megye ne sɛ na wo no nua no wɔ good relationship ne boa mo nua ndɛ sɛ me nua ndɛ sɛ ɔno na me ne ka enti kai wutirim menka hwe kai wutirim bi a komo bi a wo no nua na di afa wo ban ho kai wutirim adawloma me ni hwe na wadi amenti asesan se nipa mienu na wo baba wiase na wo no kunu ana wo kunu hwem na wo nya be woni wo oba wa wo ne 20 good years na no no be ka kire wo se wo ba no enya wo kunu ne bade a asem ne wo rem evangelist Lady Good yamin shira wo so Lady Good mami ose friend say Emilia Mamilia ohwe ya ete ya nkola ho acha David dabi oba an ura ha no na ga sa woni nkola na e ba betena David aja adi ama so story be na abobo asa de man na ma chance bi na also keka de o keka o se ma wo kan nya esabi ensiso mami dabi mimi asa me ba ne ye mikunuba eno ano no bibia nim na masore se me call radio station ya mo frɛ no nyansan be ne wo unia no se wonim se sebe producer woni bibi fa wo ne sa ba ma no ho de enya wa we wa ma ni tire na eso so dae tie me ye ko se se bibi pusu na ka na wo ditum se asema bi ne ka no ni gina so bi wo nti me de ni company fu anim ene na wonim bibi ana woni ne wo bibi hinta ana woni atu anamo bi me nua no tie nua no ontumi free prako peda enkasa oba no enya oba na ya suma si tie wo se nya oba ukunu ne ba number 2 wasa point nipa abreko anya wo no ni sa nipa no wura dem eni nipa no kodae na otumi ka se wo ba no eye weya maame di abane wa bone benya wa asema me ka kire wo no se me ma bona mane ya na asese tie woni bibi fa ho ntu ba je se sa boy na mimi sa se sa boy na wuni an se me ba ne no sa boy no ne nada me ba cho me woni ne nada adena me dia sama banya abete da me bi sa question say omo de no me wi ya no ma jao me ba cho na wa chirem woni ne nada me ne nada da so woni ne da ye no edi no do sansa na ba wale na woni nkun so te wono woni wono so asan dada ebra woni nkun te wada me ba cho da bi me ko na Lady Good me pa cho anase story bi na oba kire ensem na wo ka no so ne na dade a wonkyirem na dodo se no ne ne da na de boso me nkyai ana one ni gyae ana one ne ba we na one ni gyae no kra no wonyem anase sei wonkyirem mo nti na musu me dia ba mo hai ada bi o me de nyame no we se wonkyirem ye me yi o de yi na no me de o me de abubefu sa na me ye no but me ka che ne se o mi se mu ye because se me nene kon se me nene se won enyemme ana me de kwa am kam fam ha me be den kam modua na wukunu no wakam ho asem ikodo nka ho asem ana ede na pushim sasa wo guma ni mase wo ha me se me bibi ha me se me na me de ho na me de oba nti na madawlo ma musi die ne wo ho die ne die se oba de wona nim dukunu eno ono so nenim de ono ne da se ya ampa se wona nyemme a madawlo mamo ya mbum Lady mami mi sa no be ma na se ne ba ne oba no ono so se ne se be man sa be man o kan o se ne se o kan dia se one day be man de honde mni ni asem bia no ati asem no se mi sister na eka se be man na eka sa be man na eka mi sister se wo ba ne ye ne ba ai ne sa fe no wa kire mi sa asem na kire me na je se ne be man na di nkomo se wo ba no ayo ne ba mi sister na be man na akodi nkomo sasa yo minim o se me di ka bi sa wo no mi bi sa o se be man na ko no me ba mo chewo madawlo ma msrem mi sister ba ko wono me no ono sa the same team ne kon sa o kan sa asem no o kan e ma no me bo ni dua ma ye hwe wo de tese dua boda mba cho se asem de ye de to so na eni su a me mi gina makoma mfuta de eni bodua ntimi nya me hwe na no so ntimi hu se ntimi ma wo no e maguma ni mu ase nko ne ye be kire
ene ne ebe me nyina ya nim ada ho no obi ahu ye tiri mu Emile nti ana ma me yesa na esi ana ama me de aba ha se ya nyina na obi abehu se no kure ene ne ma ewum na woni ma duabo de nsunsuanso meba ene be ma na wo so obo dua nya wunia no e bi se wunia no na abo be ma no na abo wunia na ma ne se akola ne ne ba se omo na aka ama nate omo na aka mu na aka ama nate sister no na aka se ba akwa di ka aka bi no no zo ate mami musa se be ma na ya boni din no woni ne tena fie se ansa na wugya be ware abrante ya woni ne toyi me ba cho me kura na miswa me nim ana me so kura no me se me free mo no kura ye me ye no asa da kura pebi no ne me kodai one me dai one me ne dai nye se mpana se me ne ti ene ye twen mpana da kura pena ne dai nya se woni na twen mpana evangelist masum ya me na kakra masum ya me chan se akola so a ye wo mpana twen se wo no be mate ane na twen mpana nti madawro ma mami Emilia me pa cha wabla bom nyina wo hwa wabonu ya dodo sei me ba cho me modu ya ka we nko amabodu ya nko so abo ande mo ma me kama me pa cha ko dane duabo no dentem ka cha se dua na abo eno sabio nyensa ni na nya adwuma ne se be ma no se wo ba ne ye ne ba sa nti wo bi boni dua be ma na so boni sa be ma na se o kan se wo o ka se ya to me so no ene na se nya bra be yi ho ano utima se kunia no na ayo unia ne no dai be ma no wo gu wani ma se ye no kura se se me nia no mo na eka se me no ti ye me ba je o wada wo na wo na me no ti fi na wo bi wa no aka ne de se wono so ba ji atu on de so no hu hwe onu beji atum sese me unia na aka se akra no ne ba no edunia na aka no so ka bi enti na mpasa evangelist baby me pesa wo busa mo boss ma me pa ye so wo so woni na da ba ko pe be ma na ye boni di woni na da ba ko pe ho no etwetwe ma ko na say ni senkra de lady good ne na ma baby big mama enyenyin say asem oba bi ane be ma ntam na oba nka no kore no kwasem me ba bi ase me ba che o nya o ye me se oba bi ase be ye mfa no so onyem oba wale kura se ni kunene na na so onyem enti so kan school time ana na se titibrem kolabrem no ono kura ono da ya how come embre bi titi afie enfie bebre achi onu kunuti unuklu edne be hia ye nyina onwe wenyem da kosi se wa benyem awo obi timi ba be kase oba no eye me ba dabi hwe me tu futuro me ba ja wadawlo ma me tu futuro me se me de madawlo me mesra mu me de me nimbi bia bi me nim se ka me metna ha me pa twa unia no we do say wo sankol ho ka me metna ha madawlo ma mame ani unia no dia na esema o kan ni unia na o da enti ni unia na ye ni dia ni dabi o madawlo ma de me ka no me simi nia no na abo be ma ni di enti mi nia no ba no be frɛ be ma no ye be frɛ be ma no eni mi nia ni nyina na abeta se be ya ye be hu no kora ewa asem ni mu nti na onim se o pɛ no kora e wo die ni mu na udwi abo na abo e nyina so ne sei nyina so ne sei ne duabo na ane de ma de se me de baba na ntina mbo dua no ma anya ma de se me de baba nti akire na mpo se lady go se o kana sem ne se me pese mo frɛ mi kun menua no na obekirem ba bia ba ma na me koda ya anka se be metina se bo sa de die ne ba mu dia na je se wonim se ba ma no ne twem me pa cho de me ne twem pra kora me se madawro ma munye die ne ma me enne hia me se de ba ya ye ba jino kora tumpa ne ne hia me se hwan na woni no e wo akora wo de wo anka sa fi wa kuma ne ka no kora hwan na osusu se akora ba pa wo akrada papa wo tisi ai wona ne te wona se wa ware no me ba jo wona me ne te ono ne una wakuma mujidi se ono ne akwara ne papa Emilia be man me pa mu choma dawlo ma kame ha no lady good lenti die nti na ewunyua no mususu e ka bibi fofo me pa mu choma dawlo no nyina na ese abrante ne se abrante na yabo ne di no se me koda no e nti na kame me ha me ho me da ha
Lady. Come and ha. Lady Adabraka, allow me to ask her a few questions. What Roma? I find out. Me pacho, mame, me pese, uniano. To me, uniano. Any bear manoa, or send a banner or banner. Young for Montonche. Yanya unu kunune ene obani die ene so say me kunu de obeka so woma no de wono no ya nim ka da bi woma ono de me sesi akra me kobo so sesi ya ono mbejai asem no no tie no se me ba cha asem ni o de be ma do so ono no kobo so sesi ya cha wo se ono mbejai o de tie ba ko no so se de ba no no a ye me die ni no na se de ba no no a ne ba no no a ne ba no no me na minim kwan ya me fa so enti de ba ko na na me se me nyindi wono na ukuri woni ne tena mfie se ni pacho me na wo panyin na 25 years ni woni ne tena 25 good years ni akwala na samba wo beka se wo bejai let it go there be me pacho o se 25 akwala no so how many years 24 years ni kwani wa 24 years me pacho ya ba ko ntam na mo de wo abofra no na ususu se abofra no se wukuna na wo se ba ko no me de no de me good wa kan se bi na hesere o se se ye die ne na nya ne ba onim kwan o de be fa so tie kwan be na o de be fa so kwan bi aso me de akra ne be man me mu be man na wo kan ye was aja se bibi won bibi ani madam ma Amelia bibi wo na kasa na mitie madam me ba cho me yale wa me sere mu madam ma ni nsa wo yale na fa ni be abo aka ni breso me se me ni me se bi asam ko bi ba na e bi ya ja ne sa se pe die ne ntu ba no ye die ne David ya hwehwe nyoma mansa tie me madam ma me nim se mo hwe ne me na me no se bibi e wo makoma mu se ya kamema ade memra na magie ni mgu ase anaza memra to wuji di perfect abofra ne ye wo awukunu ya woni ne tiba enti wudi omra no ndo maye enti but all this caba de be die ne why ready for DNA me ba cho e sen odaluma DNA 3000 30 million me ba cho mate ko akopɛ besia ba betwe bakɔ akopɛ besia ba betwe that is wani abere ba cho na wunia no de ne number bai me ba cho wani fo be ma no nso be ane de on de me ne nye fine timi ntimi nya be ma no ne nya fine pa na ne da na mo de be ma me ya metimi de akoma no okay yo ene ye be ne sa ye de nsa be hye nkrata ase na ye de asoma na wankasa wo de akoma no na ya hwe na wo ba so a na wa ye osika no so ready se de wo kan abusa ya asemo akokko ho keke nti mo kontokwa enuanu mienu moja baako akokko keke nti mo kontokwa Ghana de nsemo ha o abusa mo me ntonkre onua be o sister say ne ya wo hu se abofra na wa wono no enye be ma woni ne tene ba bra na be kire no nti we de wasomu a ye nteme na bra na ba be kire wo nsem fa evidence kire se abofra na nye be ma no ne tene eba no fa bra na mu hu na ni adanse pefe se wonim nya wo ka abusua mo me ntwen da se ne onua ba ne ba na de ne evidence e kire se ne o ka no ye no kure no o de ba na fe ne o bia no me de aba be down na fe ya ka ho nsem ye hu kwan ye be fa so ye be kasa asem we ne ntumi enti onu kwan nanum asem ne o keken kura na se onhu ne o ka se ye no kure se nye no kure ye hu enti onua ba ne ba na fe ye hu no kure bia wo asem na me ka wo se ha eda so emergency Ghana TV nana akosua adepa ene medin me na me je adwa de bia na me de dwumede eba wo na so da se ne me sanso ne mo hye me se mo antime ke dwuma na je se makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.